Hello, fy enw I ydy Khethiwe Ncube a dwi eisiau bod yn Miss World Zimbabwe UK. I prepario I Miss World Zimbabwe UK, dwi'n mynd I Lundain bob dydd Sul I rehearsing, neud talent round, rehearsal for that, and rehearsing siarad efo pobl ar y stage. Pam ro'n i'n ifanc, dwi'n hoffi fashion magazines a mynd ar shops efo ffrindiau, so it's always been interest to me. Dwi'n really nervous, ond dwi'n really excited. Dwi efo make-up done a gwallt yn iawn, so I'm ready to go. Nath I symud I Llangefni achos I gwaith a ysgol education. Yn Zimbabwe, fy mam a dad fi yn gweithio efo Zimbabwean Air Force. So yn ôl I symud I Anglesey, mae yn gweithio efo Royal Air Force. Ro'n i'n person di yn cyntaf yn ysgol fi efo. Yeah, pobl yn trio di yn wahanol, but, you know, wasn't really bothered yn ifanc, really. So. Mae ddim yn just genol del yn cerdded rownd. Dwi'n neud charity work efo Miss Wales, you know, dwi'n neud confidence boosting classes. Ti isio neud pageants, then do it. Pobl have opinions, but do what you want to do, you know. Dwi eisiau trin hwn eto, definitely. It happens. Try again.